amazina yiwe ni His Excellence Paul Kagame, President of Republic of Rwanda. Umugabo utari pfana, umugabo udatinya, umugabo utagombera kugusaba uburenganzira bwari bwo bwose kugira abeho ndetse no kugira ngo abaturage babeho. Aya magambo nyakubahwa Paul Kagame ayavugiye i Addis Abeba, iyo muri Ethiopia, ahateraniye inama y'abakuru b'ibihugu ku mugabane wa Afurika baganira umutekano wa Afurika muri rusange. Ibi bintu abivuze nyuma yaho uwo bita Felix Tshisekedi Tshilombo aho yari yagiye mu nama y'isi mu Budage, aho yaganiye akavuga ko arambiwe igihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko kimwagiriza umutekano w'igihugu cyiwe. Felix Tshisekedi ibi yabivuze atatekereje neza, kuko ntabwo yarazi ko General Mariza Munda, umukuru w'ingabo, umuvugizi wazo, ari muri iyo nama. Mu kurangiza kubivuga, Mariza Munda General yahise atera agatoki hejuru, ahita amuvuguruza mu nama yari irimo abayobozi benshi batandukanye. Mariza Munda yavuze ko usibye no guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu, u Rwanda rujya kugarura umutekano aho wabuze. Abwira Tshisekedi Tshilombo Felix ndetse nabo bari kumwe aho ngaho muri iyo nama ko icyo u Rwanda rwakoze ari ugushyira ubwirinzi mu mbibi ziyihuza na Republic of Congo, kubera gucumbikira abasize bahekuye u Rwanda mu 1994. Mariza Munda yavuze ko nimba ari byo ashinja u Rwanda kubabungira umutekano wabo, ababwira ko ibyo ngibyo umunsi FDL ndetse nabo bafatanya guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bashize muri Congo, nabo ubwirinzi bazabukuraho. Naho ibyo gutekereza kwangiza umutekano wa Republic of Congo ari inzozi mbi ku Rwanda. Tshisekedi ntiyahise ashyirwa. Tshisekedi bivugwa ko asigaye arwaye mu mutwe indwara zigiye zitandukanye bitewe n'uko igihugu kimaze kumurenga ubushobozi bwiwe. Yongeye atera agatoki hejuru aravuga ati nako ntabwo ari u Rwanda, ahubwo ubiri inyuma ni Joseph Kabila Kabange, umwe nasimbuye. Abari aho bose basetse barumirwa, bashyira ikiganza ndangakumirwa ku munwa. Nyamara Kabila n'abamuba hafi mu buzima bwe bwa buri munsi bahise biyamiriza, baravuga ngo Etienne Felix Tshisekedi, wadusimbuye tubona uri umwizerwa, igihugu kirakunaniye, abanyagihugu batabye mu nama.
Kivu y'Amajyaruguru iragiye, n'iy'Amajyepfo iragiye. Urabona ufite iki uvugiraho? Felix Etienne Tshisekedi Tshilombo, utamerewe neza n'abaturage ba Repubulika of Congo Democratic, yahise ava muri iyo nama ikubagaho kuko yari yumvise inkuru mbi ko bisanzwe bimugendekera muri iyi minsi arimo ahangana n'umutwe wa M23 AFC. Gusa byabaye iby'ubusa kuko yaje kugera Kinshasa abaturage bamuhereza inkwenene. Nyuma y'aho bafatiye Goma, yagiye muri anniversaire ya petit frere wiwe muri South Africa. Bukavu, Sud Kivu capital, yafashwe nabwo, yagiye iminich muri iyo nama, ariko bivugwa ko yari yagiye kuryoshya na madamu wiwe. Turakomeza tubakurikirane amakuru yuko umwuka utari mwiza muri leta ya Kinshasa. Wowe utarakora subscribe wayikora, uyu ni wo mwanya wawe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi, inkuru zicukumbuye, inkuru z'urukundo, inkuru ku buzima ndetse na politiki nk'uko musanzwe mubizi. Iyi ni Skybox 250 nari Christian Muskabengela. Murakoze cyane. Share, like and comment, niyo nkunga musabwa. Amahoro n'imigisha kuri mwe.